Mintrang ba kejela ubalongru presiden ke NPP kongrat ke sangma henen kesngi ulalet yalap election ha jalupara ke badai ke kut baskem jong ke seng BJP bat ke bala jiet ban ai jingkershan ya ke NPP. Habayalap ha ke jaka yang taksi ha jalupara kongrat ula persang kat bala ban kerpat ya ke jing ai jingkershan na ki nong tep buat jong ke than ke babaro asyikata ka syat tep sya ke BJP ha ke por election. Ula ongru ban nadu ke por PS sangma bat Atal Bihari Vajpayee ka jingade ha pedeng ke NPP bat ke BJP ke long ke baskem. Habakan thok halor ke ni ke jingade bakan nang ya chakmat lembat ke jingshania ula ong baki dikhot jong ke NDA Kim Ju Yapan na ke bendera keri. और जैसे मैंने कहा ये रिश्ता जो है ये आजकल का रिश्ता नहीं, ये सालों का, डेकेड्स का, वाजपेयी जी के समय से, PS सांगमा जी के समय से ये NDA का जो है रिश्ता, जो हमारी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग NDA के पार्टनर्स का एक रिश्ता बहुत गहरा और बहुत समय से ये एक रिश्ता हमारा बना है. Ukertong ke Kongres Nasional